Kraksalo Bagma Gopi Chowmuhani Palpara Amchai Khungsa rabar usmuk hauso Achumsa Horjwlaibachmani Koktwma Patimung Yakulo Fire Service ni Adongrokno Rohorjakha Koktwma Paithago Fire Service ni Adongrok Thangwi Bwtharmani Yaphao Phaikha Horjwlai Patimung ke abahai Kraksalo Bagma Gopi Chowmuhani Palpara Amchai Khungsa rabar usmuk hauso Achumsa Horjwlai Bachamani nugumanka Amchai lukurok abahai Patimung no kahan kino Koktwma Rohorjakha Fire Service ni Adongrokno Patimung Koktwma man kahan kino Patimung thayo Thangwi Fire Service ni Adongrok Bwtharmani Yaphao Phaikha Horjwlai Patimung ti Fire Service ni Adongrok ni khamung usmuk hauso hor overheat mani bai abahai Patimung patikhna hanai এটা স্মোক আওয়াজে আগুন লাগছে কোন জায়গাটার নাম হইছে গুপি চৌমুহনি কেমন ক্ষতি হয়েছে হইছে মালিক কইছে যে আনুমানিক 4 লাখ টাকা কোন জায়গাটা এই জায়গাটা হচ্ছে গুপি চৌমুহনি বাগমা পালপাড়া গুপি চৌমুহনি কেমন আগুন লাগবে এটা বুঝো আমার ইয়ে থেকে আর কি চুলা থেকে বুঝো ওভারহিট হয়ে আসলে সম্ভবত আগুন লাগছে Patimung hor Khamwi dera mungok laimani rangmari furlekhai ingana abahai Patimung Yakulo serap sani bagai Amchai lukuroni bisingo nungsa kopla kapla Polisi Mirajib di Koktwma Chini Khorang